Сиздер кимсиздер? Тааныштырып койсоңуздар өзүңүздөр. Тергөөчүсү. Ногойбаев Актан. Түшүнүктүү. Тергөөчү мырза, эмнеге келдиңиз мен билбейм. Кыргызстан ички иштер министрлигинин тергөө токтому боюнча тинтүү иштер жүргүзүлөт. Эмне себептен? Кылмыш иш козголгон, ошол себептен. Кылмыш иши эмне боюнча? Илиге түшүндүрүп, токтому менен көрсөтүп тааныштырдык. Ошо кызга өзүңөр көргөздүңөрбү? Сиз ким болосуз? Мен кыз болом, мага түшүндүрүп койсоңуз кылмыш ишин. Суранова Перизат. Перизат Кан Юлдашалиев, 78-жыл туулгансыз, э? Ооба. Буга чейин апаңызга тааныштырып бердик, анткени үйгө кирерде эсимде тааныштырган өзүм. Киргизбесем түртүшөт эмеле. Мен адам өлтүрүп бул жерде күнөп эмеле баштан. Күч колдонгундай болдуңарбы? Эшти тоссом кимеле түртүп. Жашындай киши болсоңуз андай. Жемне калып түрткөнү. Эшти түгүн эме кылсам. Октябрь бүгүн чыгыптыр бул постановление. Согласно статье 212 УПК Кыргызской Республики, в исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и подлежит изъятию объект, так, это какая статья? Следственной службой МВД исследуется уголовное дело номер 03-050-2022 000-547, возбужденное по признакам преступления, предусмотрено статьей 36-278, часть 1 УК КР по факту приготовления к совершению преступления, а именно к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Понятно. Эми бул боюнча ким түшүндүрүп берет? Жок, түшүнүктүү. Эмне себептен? Себебин түшүндүрүп берсеңиз. На основании чего? На основании чего? На основании чего жазылып коебуз? Бул жерде эчтеке жазылган жок, кроме статьи. Эмне себептен? Буга түшүндүрүп берсеңиз. Жазылып следственная служба. МВД Кыргызстан расследуется уголовное дело. Түшүнүктүү. На основании чего? На основании уголовного дела. Жок, кайтарган эме жок. Мен рабочий флешкаларым бар. Мен өзүмдүн эме флешкаларым бар. Аларды мен бере албайбыз да аларды. Эмнени? Тигине компьютер бар, пожалуйста, текшерүү. Столго кое берип, потом опишем и решение. Текшериш керек болсо тигине компьютер турат. Ушул жерде текшерүү. Давайте ушундай эле кылалы. Ушундай эле кылалы. Не будем усложнять. Ооба. Мода флешкалычки? Жок, бул флешка эмес. Салып коебуз. А где ордер на обыск? Пошел токтом. Постановление датировано сегодняшним числом. Видимо, ночь не спали, с утра готовили. Буга чейин апаңызга айтып кеткендей, үйдө мыйзамсыз нерсе каттайсызбы? Жок.
Биз мыйзамды туткан, мыйзам чегинде жашаган жарандарбыз. Буга чейин апамызга айткандай, мыйзамсыз нерсе сакталчу болсо, өз калыбыңыз менен берип койсоңуз болот. Мейли издеңиздер, караңыздар, өзүңөр эле таштап койбосоң мыйзамсыз эчтеке жок. Жок, ошон үчүн мына бир кызматкер кирди, экинчиси видео фиксацияга тастама тартып отуруп. Матрасны алдыңдар коюлу, да? Бош калгандан кийин. Балдар жактан компьютер ойнобойда. Кирип көрүңүздөр. Ал менин комнатам, кирип көрүңүздөр. Тазараак, жакшыраак караңыздар. Шашпай караңыздар. Кирип снимай, оттуда снимай все, что он сможет. С той стороны. Я готов. Телефон баштачка. İşte там, баламдын телефону. Мен бери ачалсаң ач. Güzel. Ondan yaşadığımız yıllıkta boğukta. Sahayda tam canım. Ama o? Şey işte.
тез қарап тұр. Дегім, не іздеп отырсыңдар, айтып қойсаңыздар. На предмет всего незаконного жеке. Азыр облыс тинтип жүргөндө, ошонун калганын биз милдеттүүбүз да. Ал баягы сөзсүз табыш керек, таппаш керек деген нерсе жок. Бар болсо бар, жок болсо жок. Ал биздин мындай установленный задача менен келген жерибиз жок. Ноутбук. Ноутбукту Ачыңыз, көріңіз, ачыңыз. Açık görürüm. Алып кетели. Ne kapı Алып кете албайсыңар. Көріңіздер, мына ачып көріңіздер. Бар жоқ ачық. Для изучения. Ничего подобного. Пожалуйста, Пароль тексер бар? алып. Паролі жоқ, ачық. Ичин ачып көрсеңіз эле билинет эмне бар экенин ичинде. Рабочий домашний компьютер. Мына флешканы салып текшеріңдер. Пашканда қоя беріңіз екен. Осмотр. Тиги отура албайсызбы, шашпай көрүңүз. жанерсин мындай бир сыр колдо. Бул көтөрүлбөйт. Көтөрүлбөйт. Bunlar sabahlar koyuyorsun. Informatika. Өзүңөрдүн спальниңерге киргиле. Не деп bunu? Nasıl ithal etme.
Ой, не там ищите да болгар. Негизги кылмышкерлер жогоруда отурат. Жөнөкөй жарандарды дейсиңер. Атайын ссылкалар барбы эмне издеш? Жок, эми азыр бизге ошондой установка коюлган да. Текшерүү. Жумушту жеңилдетели деп атпайбызбы? Алып кетели, текшерип анан кайра берели десек, болбойт деп атасың. Балам сабак кылат да адам. Ал канча күнгө карайсыңар, да билет. Аны аркаңардан чурка менен. Сиз жана бир ссылканы бастыңыз да, ошо сурап атам. Атайын белгиленген ссылкалар барбы? Ссылка баскан жокмун, мен компьютерге. Жок, бир операция менен кирбедиңизби? Вообще без операции кирдим. Мынаке. Сиздин компьютериңиз, этот компьютер деп, поисковикке кирдим, болду. Там никакой операции, никакой ссылки нет. Я повторю, могу повторить. Жөн эле любой файл открываю. И этот компьютер, это ваш компьютер. Я внутри вашего компьютера ищу компрометирующие материалы. И все. Жок болсо жок. Жок, бул жигит келип сизге телефондон көрсөтүп түшүндүргөнүнөн айтып атпаймынбы? Эми баягы мыйзамсыз чакырууга деген кээ бир сөздөр бар да. Чакырууга жатканчы. Ооба. Ошону мага түшүндүрдү. Ne oldu? Ne dedi? Avukattan bitti. İşte bu çok iyi. Kaçadan çıkarsın? Хорошо, ладно, кейін слушай. Да, хорошо. Бул апамдын комнатасы. Шарт барбы? Карай бериңиздер, атайын келдиңиздер да, убара болбой карап коюңуздар. Флеш-карта, носители, телефонный стол. Ошону керегиле өзүчө. Тигине флеш-картаны берди, носители компьютер, пожалуйста, көрүңүздөр. Башка жок да турабы носительдер? Ну, пожалуйста, бар жок ачык, менин бекиткен жерим жок. Мыйзам чегинде карай бериңиздер. Бул ноутбуктан башка дагы компьютер барбы эле? Ооба, бар. Тигине артыңызда турат бир компьютер. Ал персонал мындай жөн турган компьютер үйдөгү, ноутбук эмес ал. Стационардын компьютери. Стационарный. Ал кайсы жерде турат эшикке? Эшиктин артында, көрүп койгуңуздар аны деле.
Yok, bu telefonun коробкасы екен. Рецепт. Секретный кітабыңыз қой дейміз, ка? Это упражнение, да? Все, в принципе. Носительдерді. Вот того. Ага. А он рабочий или? Ну, мы иногда пользуемся им. Давайте я включу, пожалуйста, проверьте тоже. Клавиатура где? Клавиатура. Этот памбизы мы им редко пользуемся. Так. Актан клавиатура. Пожалуйста, Паркин. Бұл ескіріп қалған, анам біз бұнымен қолдан бойыз. Ну, я включила, сейчас посмотрите. Точнее, желал сайт қоян. Нет, телефоны. Скорая помощь, врачи. И нас, да? Таксисты. Ну, милицияны қынембісті. Атайын қызмат жанағы тез жардам ғана чықырып сілерге қайрылбасақ, андан башқа еш жұмыс істелі жоқ болчу. Телефон не рабочий екен бұл, Бүт телефондар, алдығы жерде жатқан телефондар бүт не рабочий. Ну, көрем десеңіздер, сай алсаңыздар, текшеріңіздер, балдардықы. Мені телефоныңызды стекін текшеріп қойсақ болады? Әлбетте, әлбетте. Азыр. Включится, ускорим Да. процесс. Азыр, апа, телефоныңызды берсеңіз ма? Мен телефонды беріңіз. Өзіңіз түкін беріңіз маға. Я прямой эфир включу, олар азыр көреді екен. Все хорошо. Отырыңыздар керек тейқа. Кем мұндай отырыңыздар де, ноут қалып келіп берейін. Да, қалып келіп берсеңіз. Так. Азыр бірін өте мен бұны сайып қойын. Аға чей ноутбукты көреріңіз, мен прямой эфир сайып қойын, әзгері. Ақтан, өтіяттан, бұнды пакеттен алып шық, чыңдайдан бір дақпетірші. Қайдан? Оның әжеке, үш қолды зарядкасы. Жоқ, мұндай, у вас зарядкасы болшы мүмкін. Время ожидания жоқ. Мону деген барып тұрып текшерсек жақсырақ болады. Потому что сіз чоғы барасыз, мы вместе сядем, проверим, ешнәрсе ішіне кіргізбейміз, ешнәрсе албайбыз. Вместе проверим, потому что азыр материалындағы уақыт өтіп кетті, біз қарап отырғанша көп уақыт өтеді. Вы там пока вопрос вам зададут, жаныңызда отырыңыз, текшересіз, қайрап ноутбук алып кетесіз. Қош алып кетесіз. Мен бара албаймын, анткени бір шарты бар. Сіздер ушул жерде шашпай көрөрүңүздөр, канча уақыт керек болсо. Эме бар да, өзү мыйзам бар, мыйзамдан өзү эме кылышыбыз керек. Балам сабак кылат, одан чүсөрдү. Жок, бүгүн келет кайра келет. Жок, бере албаймын мен. Кечирди, пожалуйста. Жок, бул жакта мен эксперт эмесмин. Түшүнүктүү, сиз көрөрүңүз, ачып көрөрүңүз каалаганыңызды. Баарын ачып бербейт. Каалаганды эмес, мен компетентный эмесмин. Достор, мен азыр прямой эфирди ушул жерден жаап атам, анткени бул жерде менин телефонумду текшеребиз деп атат. Жок, бербейм. Эжеке. Апа. Эжеке. Телефон бербейм. Апа, так нельзя. Бербейм. Жок. Мизамыңарды бухгалтерия. Хотят, пусть забирают. Успокойтесь. Керек Басты келип алышып мага эме кылса. Апа. Леново. Не надо этого. Достор, мен прямой эфирди токтоттум. Азыр апамдын аккаунтунан чыктым. Мен телефонумду текшеребиз деп атат. Текшергенге берейин.